Mubunge wa gicigo mbunge kia North Imenti Rahim Daud nendekithite atongeria bakethagirwa kibari na ibindi biere bya atongeria akiwa bubu ni bubu gatuma siasa baritage ngugi ndira bae wakanya uri wa siasa nkirote birire Karo Muriuki na Mugambi Manyarani bamenerete rendekithia aria kugita mwito kenda gwaka State Lodge kieni kia golf na kinya kia ndege baruga bubu ni ontubote na gitumika gitene gaka na thirikari batere gutegera mantu jange jabata onto amirandi eji Antonia we mithikale Tore na menerete atongeria bamiru akiwa batina umiria bakungana bakurita rais maitia kiri utongeria bwawe Muthuri Muriuki na Ntetoije Batrimene kiatho gyo kungira miaka 10 nje PCA ajendene mwenda ntu atongeria mwanya ibonene bakiarire mantu ja witina mbere na kinya siasa urika ikagitakaka Mubunge North Imenti Rahim Daud akiambiria auga wena kugwata mbaru mutongeria mugongo gwita na mbere kipindi kebiere kwathana ndene Kenya ontontu bubu batumenya kaunti Meru yone witina mbere nkuruki. Mimi nimesema mimi ni wa 2 term na nitawaeleza kwa nini. Mimi nataka maendeleo kwangu. Najua mkisema maendeleo ati ni budget, ndio budget iko. Lakini kuna supplementary budget, ndugu yangu waziri anajua. Kunatokea supplementary budget. Ile mliweka budget itaondolewa na itakuwa supplementary. Hii barabara mnajua ilichukua miaka ngapi kufanywa? Si ndio ni miaka mingi? Ningekuwa siko kwa serikali haingefanywa kabisa. Tunaelewana? So tukamue hii serikali mpaka siku ile tutaweza. Na mimi siko tayari kukaa opposition miaka 2, lakini itafikiwa nikiwa kwa serikali. So mimi ni India mna bubu atongeria mwanya baraba konenga makirega na manthule ke thirikari ale oferesete birire Karo Muriuki na Mugambi Manyara mbetho bamono bakemene thirikari nekira bakuiba kwenda kugita mito nekenda bomba kwa kakini kia ndege garo rais na kinyango of course bakiuga bona nde batetikire thirikari ithwe kigita mito mito itwe bangana kuga mito yoto bokagitwa na mana mekanisa ne tore tuga ni mito kagitwa babu muri uganda bokauga ni bokwenda go green na tubugata go green na ndege bogita mito. How will you go green when you're felling trees? Nande oni budget na program njero na iko na kanisa support kuba conserve the environment. Na kene mandena murandi jo munene muno kwa kuandithia mete. Kwenda kumenya mwito yo ndronere bakidima bagita baka golf course. Bachoka baka airport. Bachoka baka state house. Kethri yo living to public participation. Niki nontu eri public property na sheria yuga otiontu obwirete kuthithia bugusu antu public otikuthia public participation ira te private land omba kwiyo kwa kugito waka golf course antu baraba karamiro abacheza golf antu baraba karamiro abetana ndege. Hiyo maneno ya kuchukua msitu yetu hawataki. Hata mimi hiyo nimekataa. Ama mnasema nini nyinyi? Njuri Ncheke wako na eka 500 pale Meru University. Kwa nini wasiongea na Njuri Ncheke iwapatie 50 acres ama 100 acres wajenge airport na kwanza wamalize ile ya Isiolo ambayo iko 15 minutes from Meru, si ndio? Antonia we methikali nturi urenya ukakia thona giki ethe kuga mwakira ndene kaunti Meru ote mubunge nyomwe kana MCA omba gukira la kuga mawejara bakora ya thirikari nene. Why is it that tuina ayumbe dene Meru 10 na bairi ayumbe kenda constituency nominate njomwe senator konde bakinya 12 leo tuina MCA bangi baringiri kura 45 kabo kwendombera babwantu betu yani andu baponde utiomba kuona makosa mwananchi Meru akithithirwa aomba kurungama aria kana uankaria yo konde ikuwa no ye akuga na wetekio ate mutongerio mugongo gitakaka William Ruto akiathura akiathana kwa gipindi kimwe. So kinya Ruto no ntuto kwa twamwenga kumwenga twamwenga kinya itia mote twamwenga tukarika na tutukira mantu na yeku kuwa hanko ndo bwera kinya bwe twe mwenga tuwenga tubwiri kwenga
no to sheria era mwinde buwa era ya finance bill era obule be tax kiruto okuluka si hapana ikuluka tona yumi au sini levy irapo ko ito bonda mto slip hao oro okuluka sia no mujumbe oro bwiri kuwa mwana ara doi makosa imujumbe Muthuri Muriuki weru weekend mutire jokanga